Nakajingdon bonmut ki Khynnah apuli ki bempat yo kelas hadin bakila pas bhai ka secondary school leaving certificate mentau senam. Nakaliang ka Jingïakhih Students Union Central Body aga arpo hunyo trik ujembang arajar arpusan ban pentip pai ba bakan sa Pynlong ka Jingïakhih syong kelan mengor halat kiang nong ba Government College nadu ka arpo pratrik ujembang arajar arpusan. Ke union lingbau samla jersom shilla president kalapan pau baka jing temu jang ka Jingïakhih kedai na bentar ban penyok kelas ya barok ki Khynnah puli haga than Jingïakhih district kani ka Jingïakhih kan deru na ka jingbam saiso ka jing ai jingmut sa ka sarkar ban penyok sa ka schoolmate lani ka evening shift hakyang nang ba government higher secondary school bat ka school step lani ka morning shift a government boys higher secondary school kumta ka sengalaya wer ki pat ba ka bakin thop nadu ki Khynnah bat ki me ki pa bakin ya shimbenta hak ni ka Jingïakhih kanang baki Khynnah ki balawan na ki longyeng ki baduna ka yo ka kod kin yo Jingïaram hadin wada bonut ki Khynnah pure ki spa ngut yu dawan mi sa office ka sen wa mem yo gi like kelas aduk ni ke sini mem yo admission gi lelen ka Jingïakhih Student Union ni udah ada yo iwo chamo chief minister wa ngrom alor ke jingi chamo chief minister wa yalang do general secretary depan ni no chief minister yang Meghalaya wo ino iga additional chief iga evening chief apa yang ba higher secondary school pani la iga morning chief of women boys higher secondary school the kapre jingi chamo chief minister yo ti ba assurance wo chief minister yi wow, you solve begini problem. What is ini asli? Kamu mengatakan, aduh ni, udah setia, ni yang chief minister, ni yang, aduh ni begini solve begini problem admission. Mangasni, iga minong ilam desain, mangasni, bon di phone call so one di bayi pai Khynnah, yung kelas. Kamu mengatakan, ini Khynnah duduk kelas, siapa tu bon han ki, kamu tu. Wan ni long yung long sem gudo the how the din udah you udah pun bagi Khynnah pass on news nam you ti wan yang ga government the like something ndre go siao si ado ni ga singiwan nang bun gi Khynnah umyo kelas the JSU ni ga singi depan man ga jingelang go kerke ko ga office yang desain the chimule go biga rai wo bi ki pan man no ga Jingïakhih ai jingi to un snya go sarkar wa apan yo kelas bai gi Khynnah ya ni the Jingïakhih go sign pelang go penman to man even step ini halat college kerpa ye woro Khynnah school kiura pemyo like kelas one di institution osnya wa bi one step ini halat college e por habi je kerpa ge bagi ba Khynnah le wi amlam bagi kon yong pi ne ba step go penman ge sit in demonstration kini man ga cinta bukan senyau dan ge jing senyau si yang open sinyal ke sarkar atau aduh ni resmi ini kan rikti ini wiu bara yang ni memang kelas ke ni liang ke sen ban se di hap chimi ni ke sen jam ke sen le ego ke assurance oro in Khynnah pure wa ni liang yang ni kat mun kuyo kelas yang pe Jingïakhih dan nang punjoro ni sekamat ai jing sket nam kwa kan man ke Jingïakhih tang wa yu ni liang ke sarkar aduh ni ke sni nam suba ko ni temban se kan man ke Jingïakhih te kerpa wa the sarkar la desnya we ni kubar mo snya bahag of chim go one the solution kanang wa yo kon yarap ini Khynnah ya mi the JSU ho pha we ni proposal even your memorandum of chief minister you tiwa kat chief minister you tiwa you solve ni problem taw hadu ne yo mi ji la ne tai dam ban se ri kon mani ni Jingïakhih ya mi the ni jing do wa yo kon mi ni evening shift or morning shift kam chi benta tho immediate solution. Ladang MOU itu one solution government ye lo top class ini Khynnah. Ika mesin pediang ni kata solution. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
ka nutrition bakam bha ka jingim bakam bha pindon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya